Amakuru mashya, icyizere cya Felix Tshisekedi kirayoyoka mu gihe nabo mu gace k'iwabo i Kasai batangiye kwiyunga nabo leta yita abanzi b'igihugu. Ntumba Vicky, umunyemari w'ubushobozi akaba n'umurwanashyaka ukomeye wa UPDS, yamaze gutungurana ayoboka ihuriro rya AFC M23. Niki cyamukuye mu biro by'ubuzima n'imibereho myiza muri presidence kikamujyana mu muvundo w'iminduramatwara. Ibi birerekana ko M23 itagishaka kugaragara nk'umutwe w'inyeshyamba, ahubwo ko irimo gukurura abanyabwenge n'abajyanama ba hafi ba perezida. Muri iyi nkuru tukaba tugiye gusesengura uburyo uyu mugabo agiye guhindura imikorere ya M23 muri politike n'ubukungu, kandi tunagendeye ku itangazo risohowe mu kanya na AFC M23. Twise cyane muri iyi nkuru. Reka mbanze mbasuhuze mbifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose. Mu kanya gato rero nk'uko tubikesha itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri X na Bwana Lawrence Kanyuka, umuvugizi uzwi cyane w'ihuriro rya AFC M23, habayeho impinduka ndetse n'iyaguka rikomeye cyane mu buyobozi bw'iri huriro. N'icyemezo nimero 020 cyangwa 030 nk'uko bigaragara mu nyandiko zinyuranye cyo ku itariki ya 7 Mata 2026. Iki cyemezo si icyemezo gisanzwe kuko kigamije gushyiraho umuyobozi w'ibiro ushinzwe guhuza ibikorwa bya politike cyangwa se directeur du cabinet de la coordination politique muri rurimi rw'igifaransa. Uyu mwanya ukomeye wahawe Bwana Ntumba Vicky dukurikije inyandiko twabashije kubona ziri tangazo. Ihuriro rya AFC M23 rivuga ko irishyirwaho riri mu rwego rwo gukomeza kubaka no gukomeza inzego zaryo z'ubuyobozi ndetse no kongera ingufu mu bikorwa byaryo bya politiki. Iri tangazo ryagenewe abanyekongo bose ndetse n'amahanga yose arimo gukurikiranira ibibera hafi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bamenye uyu mugabo ugiye kuyobora ibiro bya politike. Kwinjiza uyu mugabo mu nzego zabo ni ikimenyetso kigaragaza ko AFC M23 itagishaka kugaragara nk'umutwe w'inyeshyamba witwaje intwaro gusa, ahubwo ko isigaye ifite inzego za politike zihamye kandi zikurura n'abanyabwenge. Ibya ya leta ya Kivu bifite aho bishobora guturuka. Reka twinjire mu mizi rwose. Ariko se uyu Ntumba Vicky turi kumva ni muntu ki? Kuki kumwunguka kwe muri AFC M23 ari inkuru iremereye bigeze aha? Dukurikije ibisobanuro byimbitse byatanzwe mu itangazo, Bwana Ntumba Vicky ntabwo ari umuntu usanzwe. Ni impuguke mu by'ubukungu, yize ibijyanye n'ubukungu ndetse akaba afite ubumenyi bwimbitse kandi bwemejwe mu rwego rw'imari mpuzamahanga. Uyu mugabo kandi ni umunyamabanki w'umwuga, ni professional mu bintu bijyanye n'amabanki ndetse nk'uko iri tangazo ribivuga. Afite ubunararibonye bukomeye cyane yakuye mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika, aho yakoze imirimo itandukanye isaba ubuhanga. Kwinjiza umuntu ufite ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru mu by'imari n'amabanki birerekana ko ihuriro rya AFC M23 ririmo gutegura ejo hazaza haryo mu by'ubukungu. Umuntu nk'uyu abazi uko ibintu bikorwa, abazi uko amabanki akora, uko amafaranga yinjira n'uko asohoka mu gihugu. Itangazo rikomeza rivuga ko uyu mugabo azwiho ikinyabupfura n'ubushishozi buhanitse ndetse n'ubunyangamugayo. Akazi yakoze mu bihugu bitandukanye bya Afurika kamuhaye ishusho ngari yuko ibintu biba bigomba gukorwa mu nzego zikomeye za leta n'izigenga. Ibi nibyo byatumye yagirirwa icyizere na Colonel Nanga kugira ngo ayobore ibiro bye. Noneho reka tugaruke ku ngingo ishimishije kurusha izindi muri iyi nkuru yose, ingingo igaragaza impamvu iri ari ikinamico rikomeye muri politike ya Kinshasa. Bwana Ntumba Vicky akomoka he? Itangazo rivuga ko akomoka muri teritwari ya Katanda iherereye mu ntara ya Kasai Oriental. Ku batari bazi iyi ntara Kasai Oriental, tuzi twese ko ariyo nkomoko ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse akaba ari nayo shingiro ry'ishyaka rya UPDS.
kandi koko Ntumba Vicky yahoze ari umunyamuryango w'ishyaka rya UPDS, ishyaka riri ku butegetsi magingo aya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero tubabwire ikintu gikomeye kurushaho, uretse kuba yarahoze muri UPDS ntabwo yari umunyamuryango usanzwe gusa, cyangwa ari umunyamuryango usanzwe gusa. Oya rwose yakoze mu biro bya Perezida wa Repubulika. Yego wabyumvise neza rwose, yabaye charge de mission cyangwa umukozi ushinzwe inshingano zihariye mu ishami rishinzwe ubuzima n'imibereho myiza muri Presidansi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aho ngaho mu biro bya Perezida Tshisekedi yagize uruhare rukomeye mu bikorwa byinshi n'ingamba zigamije kuzamura imibereho y'abaturage no kubungabunga politike z'imibereho myiza y'abanyekongo. Kuba rero umuntu wakoraga mu biro bya Perezida, umuntu ukomoka mu ntara imwe na Perezida, akaba n'umuntu w'imbere mu ishyaka riri ku butegetsi, afata icyemezo cyo gusiga ibyo byose akajya kwifatanya n'umutwe w'inyeshyamba uhanganye na leta ye. Ni ikintu gitangaje kandi gitanga ubutumwa bukomeye. Ni ikintu gishobora gutera abantu kwibaza byinshi ku mikorere y'ubutegetsi bw'i Kinshasa ndetse n'impamvu abantu bari hafi y'ubutegetsi bari guhitamo kubuvamo bajya mu barwanya ubutegetsi. Ibi biratanga ishusho y'uko intambara itari mu burasirazuba gusa ndetse no mu mashyamba ya Kivu, ahubwo n'icyizere mu nzego za politike mu murwa mukuru Kinshasa gishobora kuba kiri kugabanuka cyane. Ese ni iki cyatumye uyu mugabo akora aya mahitamo akomeye gutya? Kuki yavuye mu biro byiza i Kinshasa akigira mu barwanya leta? Dukurikije ibikubiye mu itangazo rya AFC M23 bavuga ko Bwana Ntumba Vicky yagize ukwemera gukomeye no kwiyemeza gushaka impinduka mu gihugu cye. Yahisemo kwiyunga na AFC M23 cyangwa impinduramatwara ishingiye ku itegeko nshinga, Constitutional Revolution. Impamvu nyamukuru itangwa mu nyandiko nuko yiyemeje gukoresha ubumenyi bwe, uburambe bwe mu by'imari n'imbaraga ze zose mu kurwanya ibintu byose binyuranye n'indangagaciro nziza, ibyo bise antivalere. Muri ibyo bintu byangiza igihugu twavuga nka ruswa yimakajwe, imiyoborere mibi, akarengane, kuri umutungo w'igihugu ndetse n'ibindi bibazo byugarije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iki gihe yiyemeje guharanira ko habaho imiyoborere ibereye abaturage, yita ku nshingano zayo, itabera kandi yimakaza ubutabera. Ibi ngo nibyo byatumye atera umugongo imirimo ye ya leta, atera umugongo Perezidansi, atera umugongo ishyaka rya UPDS yari amaze bigihe, ndetse ahitamo kujya mu ishyamba kwifatanya na AFC M23 kugira ngo bazane impinduka mu gihugu. Aha twakwibaza twese tuti ese koko aba bayobozi iyo bavuye mu butegetsi bwa leta bakajya mu nyeshyamba baba babitumwe biba byatewe n'urukundo rw'igihugu no gushakira abaturage ibyiza by'ukuri, cyangwa haba hari izindi nyungu za politiki n'umwanya byinshi inyuma batatubwira? Iki ni ikibazo buri wese mu bareba iyi nkuru cyangwa mu bari kumva iyi nkuru ashobora kwiha umurongo w'ibitekerezo bitewe n'uko abyumva. Turamutse rero tugarutse ku buzima bwe bwite, itangazo ryagize icyo ribivugaho kugira ngo ritange ishusho y'umuntu ushikamye. Bwana Ntumba cyangwa Ntumba Vicky ni umugabo wubatse binyuze mu mategeko, akaba n'umubyeyi w'abana batatu. AFC M23 ivuga ko kuba ari umugabo wubatse ufite umuryango bigaragaza ko ari umuntu wita ku nshingano ze. Nkuko bivugwa ni umuntu ugaragaza indangagaciro z'ikinyabupfura gihanitse, ubunyangamugayo butajegajega ndetse no gukunda igihugu bimwe bivuye ku mutima cyangwa ibyo bita ubupatriotisme. Ibintu byose ihuriro rya AFC M23 rivuga ko ari byo ryubakiyeho kandi rishingiyeho mu ntego zaryo.
noneho reka tugaruke ku mpapuro z'icyemezo ubwacyo twabashije kubonera kopi zigaragaza uburyo ki yashyizweho. Urupapuro rwa mbere rugaragaza impamvu zishingirwaho, aho bavuga ko iri shyirwaho rishingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryo kuwa 18 Gashyantare 2006 ndetse n'amasezerano ashyiraho ihuriro rya AFC M23. Urupapuro rwa kabiri cyane cyane mu ngingo yaryo ya kabiri no kuva article ya kabiri risobanura neza mu buryo burambuye inshingano z'uyu muyobozi w'ibiro mushya. Bivugwa ko azaba ashinzwe ibintu bikurikira: icya mbere, gufasha ubuyobozi bwa politike, coordination politique, mu gutegura no gushyira mu bikorwa imirongo migari y'ingamba za politike. Icya kabiri, azaba ashinzwe guhuza ibikorwa by'amashami n'inzego zitandukanye z'ihuriro. Icya gatatu, agomba gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ibyemezo byose byafashwe n'ubuyobozi bukuru bw'ihuriro. Kandi icya nyuma, azaba ari muhuza mukuru hagati y'ubuyobozi bwa politike bwa AFC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bose. Kuri izi mpapuro cyangwa itangazo urabona ko zakorewe i Goma ku itariki ya 7 Mata 2026, zikaba zashyizweho umukono na Bwana Bertrand Bisimwa, umuyobozi wungirije wa AFC M23 ushinzwe politiki, ubutegetsi, amategeko na diplomasi, akaba n'umuyobozi mukuru w'umutwe wa AFC M23 ndetse akaba hari byamenyeshejwe cyangwa hariho nanone Bwana Colonel Nanga Yobelo, umuhuzabikorwa mukuru wa politike w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. No kuvuga ngo uyu Bwana Bertrand Bisimwa ni umuyobozi mukuru w'umutwe wa M23, mu gihe Bwana Colonel Nanga Yobelo ari umuhuzabikorwa mukuru cyangwa coordinateri wa politike w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFC M23. Mu gusoza iyi nkuru yacu igezweho kandi ishyushye, biragaragara neza ko intambara y'amagambo ya politike ndetse n'iy'amasasu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri gukomeza gufata indi ntera ndende kandi ikomeye cyane. Kuba abantu bari mu myanya ikomeye muri leta ndetse no mu ishyaka riri ku butegetsi bari gufata ibyemezo bikomeye byo gusiga byose bakajya kwiyunga na M23 AFC ni ikimenyetso kidasubirwaho cy'uko ikibazo cya Kongo ari ingorabahizi kandi ko gikeneye umuti wimbitse, wenda by'umwihariko umuti w'ibiganiro birambuye aho gukoresha imbaraga za gisirikare gusa. Ubutumwa bwa Alliance Fleuve Congo burashaka kwerekana ko barimo gukura amaboko mu butegetsi bwa Tshisekedi. Murabyumva mute rero inshuti bakunzi bacu mudukurikira umunsi ku wundi? Ese murabona uko kwiyunga kwa Ntumba Viki n'imirimo mishya yahawe uyu akaba yarabaye mu biro bya Perezida Tshisekedi n'ihuriro rya AFC M23 yinjiyemo, hari icyo kuzahindura ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo? Hari icyo azashyiraho cyangwa hari tafari azashyiraho rye? Ese biratanga ishusho ku butegetsi buriho i Kinshasa n'ishyaka UPDS? Ndashaka kumva ibitekerezo byanyu, twandike igitekerezo cyawe aho hasi muri comment section tubiganireho, kuko buri gitekerezo cyanyu ni ingenzi cyane kuri twe. Niba utarakanda subscribe kandi murabiho neza, amahoro y'Imana abane namwe, tukaba turi buze kongera mu kanya mu yindi nkuru.